Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wawa syedra lun malum. Sehat bila Allah. Tripdat lun hanalun berdebi video. Jadi nalun kalon. Baru video Simran Pase. Voice Simran Pase yang mencihu dimupaki dalam grup. Cukup tega di temenak dan cukup tega di tebar hawa li Simran Pase. Jadi nalun kalon voice Imran Pase yang sangat menghina ke bangsa Aceh Lun yang di luar negeri, yang di Malaysia. Jadi di bajing 7 buah keturunan li si Imran Pase nya. Dan dia pegah ke perkara bantuan kurang yang meninggal di Malaysia maupun sakit jih yang tulung. Puka dipegah apa bangai si Imran Pase. Pu ditupat di Malaysia. Pajanaan ditulung urung lejih di Malaysia salah sidro. Sehingga dijak puan bajing ke bangsa Aceh Lun 7 buah keturunan. Hana disadari haram jadahnya. Nyo kato mak megang lom. Jadi kato to mak megang lom kamu ang ing lom nyan binatangnya. Kamu ang ing lom. Karena masa tahun 2017 na pernah dijuk lumo di desa Papun. Alu Papun. Ke desa Alu Papun. Si Imran awak Pase jih awak Alu Merah. Tahun 2017 na diserahkan lumo put boh. Ke uro mak megang tahun 2017. Jadi lumonya put boh. Put boh yang diserahkan Unisam Alu Papun. 2 boh tu kadicok di klabe lejih ngon ampun. Yang kadi klabe lejih le si Imran Pase. Ngon siraman pop. Yang ngon siraman pop. Yang nyajih pancuri lumo. Karena lumo wate diserahkan ke uro mak megang ke bangsa Aceh. Jadi 2 boh lumo saga yang diserahkan. 2 boh lumo tu hana jih si Imran Pase na pernah dipoh di Alu Papun. Toto kampung si Imran Pase cik. Karena si Imran Pase Alu 2 jih ni samcit. Jadi toto 2 boh lumo saga yang diserah dikarenakan jih dipoh di desa Papun karena lumo 2 boh dicok le jih. Dicok le awaknya. Ngon si ampun pom. Yang dituri jih dasar pancuri lumo, pancuri kebe, pancuri kemeng si Imran Pase nya. Yang jih awak pancuri kebe. Yang ngon apawi. Yang ngon apawi Nisam awak kampung jih. Kota Binjai cik di Binjai Nisam. Awak kampung jih pancuri kebe. Yang si Imran Pase nyo. Jadi pu ya seolah-olah dro dia pegah-pegah dro pejuang, seolah-olah dro geh awak bela Mualim, bela Malik Mahmud. Bela perjuangan di segi tohkah yang kalau katulung bangsa Aceh, di segi tohkah kalau pernah ketimbak sidro sipai wate masa perang Imran Pase. Baik kayak yok dro ke hagam bangai saho ke hana lepah nyo kato mak megang maka kam ang ing lop kap kekah diharapkan dikena juk lom lumo kuro mak megang han put boh hawai lumo kali dijuk tahun 2017 kah dipoh dia lupa pun haram jadah kejut musumpah menyokah kejut musumpah dengan karena Allah barukah hana kesalahan. Dasar pancuri kah Imran Pase. Dan bermacam-macam bago katuduh. Kelun haik kabi sabuh bukti. Yang nyata atelun hai binatang haram jadah. Tapi lon menyobritakah tentangkah lon tupu Bandung. Betul lagi ngon ke berah. Mita peng pokok laju ile. Ba YouTube itinan. Ilun hana pule peng ba YouTube. Hana pule lun you subscribe dan hana pule lun you like. Hana pule. Bahkan lun pegot videonya dengan karena Allah hana tujuan lun pula bah dicok di bangsa Aceh Lun. Tapi yang aneh bangsa Aceh Lun, bengeh ge lun video lun gecok, gupload ba YouTube nyan yang aneh. Nyo saboh tat aneh ke bangsa Aceh Lun. Sangat tat kurang aja memang si Imran Pase haram jadahnya nah. Dia pegah ke bangsa Aceh Lun 7 boh keturunan anak bajing. Ya Allah ya Tuhan lun.
Kadang cikah panai bijih kah Imran Pasir. Imran Pasir kah bijih gayo. Benar kesadari dro ke bacu. Jadi baik kak anak bajing 7 buah keturunan kebangsa Aceh Lun yang ada di Malaysia. Dan menansit kepada Aceh-Aceh lain yang tuduh bangsa Aceh Lun yang handi biwo dari Malaysia dia pegah corona, puo penyakit corona ke di Aceh, hai binatang, hai haram jedah. Dengar begot, bangsa Aceh Lun yang ada di Malaysia di sidih, hanalom yang nak kenong penyakit kutuknya. Hana pernah mesidro yang kenong penyakit corona. Jadi baik sembarangan kajak bah fitnah ke bangsa Aceh Lun dan han kabiwo untuk kelarang bangsa Aceh Lun unanggro. Benar kesadari bacut hai binatang. Diwo unanggro dikarenakan tengah musibah lagi nyo hanjit gemitar rezeki. Wajar-wajar saja go. Jadi baik niat tuduh ke bangsa Aceh yang ada di Malaysia yang kongkol di urung drone. Bah? Mengsadari bacut. Baik ni jak bah fitnah haba yang kon-kon ke bangsa Aceh yang ada di Malaysia. Wate dikena-kena oleh bangsa Aceh kerana ali tekanan dari haram jedah, kerana ali tekanan dari partainya, kerana ali tekanan daripada anggota dewannya, kerana ali tekanan daripada antek-antek bijih Yahudi lain yang pegot peik bak sosmed, pegot upload ke dia bak grup. Rumah haram jedah kajak peyo-yo bangsa Aceh Lun haram jedah palih. Bangsa Aceh Lun iwo di Malaysia hana dipuo penyakit. Jadi baik sembarangan urung don dia tuduh yang kon-kon kebangsaan. Dikarenakan dengan isu fitnah dajenyo, urung drone sehingga laginya nepetebit su kebangsa Aceh Lun mengsadari becut haram jedah. Menyo urung drone urung meiman, baik yon ke corona haram jedahnya. Baik yon ke penyakit coronanya. Nepuka tempat ibadah, baik ni jak lockdown. Nepuka dayah-dayah, nepuka. Baik ni apegah drone urung meiman, aswaja, ahlul sunnah wal jamaah. Wate tacek penyakit perutih haram jedah yo kemati penyakit corona adu. Tu tempat ibadah. Nyo yang toh salah sidro ulama. Yang toh salah sidro ulama yang pernah gelarang gecegah maupun anggota dewan maupun anggota so mentong yang YouTube tempat ibadah. Hanjut kumpul-kumpul. Acinya yu cegahkan bak gure ke bak ulama kesian. Baik gaduh upia boh isinan bak daya. Oh wate terpegah kan terpegah salah lun. Oh wate hana terpegah. Meraja lela di sini. Neba isu nebiarkan lagi-lagi nyan kebangsaan. Hana biwo negro Aceh. Menyona ada medih anggota-anggota dewan. Nicegah hai ulama. Nicegah hai ustaz. Hai para ambia. Nicegah. Baik gaduh nepegah haba. Baik negaduh ne ancam ke bangsa Aceh. Urung do ne sokong lagi-lagi nyan. Bubut perbuatan lagi nyan. Kan nepegah ada medih numumkan. Baik ni apegah ke bangsa Aceh. Yang ada di Malaysia. Dipuo penyakit. Yang Cina yang dipuo ni dipertamung kena Aceh. Pakon hana so cegah. Pakon hana so cegah. Pakon pelabuhan terbuka. Nyo bangsa Aceh wate diwo bangsa Aceh dari Malaysia kan pegah yang kongkon kan tuduh yang kongkon ke bangsa Aceh. Nung semike bacut sedalam tua. Bah, jadi menang cikah Imran Pasir haram jedah, pancuri kameng, pancuri lumo, Aceh kah, Aceh de ketulung yang kekah Imran Pasir. Dasar manusia haram jedah kah tun dikurung kah kamulai dipoh saruk ke mata hingga tun 2017 kah dipoh dia lupa pun. Nisam hayan bajing kelok. Pancuri kameng. Berarti pancuri kameng kah ngon siapa wi? Yang ngon apa wi? Yang kah pancuri kameng? Na pernah kah sewa kijang Innova kayak cu kameng haram jedah palih kelok. Anu Fir'un kayak pegah ke bangsa Aceh Lun yang kongken. Bukajit menyomenan. Nyo semoga si Imran mata saruk anu bajing yang budi nonton. Baik dia pegah-pegah ke bangsa Aceh di tunak ji. Berdasarkan anak bajingnya yang sabi-sabi tunak gop, yang sabi-sabi fitnah gop. Berdasarkan dari anak bajingnya. Dari ia boh nisamnya. Beri dah. Dari ia boh nisamnya yang sabi-sabi bah fitnah telun. Yang tuduh lun, yang kon-kon, yang ke anak bajingnya. Karena depu ke drone. Kelun mentang yang tegar temunak. Tapi anak bajingnya lebih bak tegar bak di temunak. Cuma di record sagai.
suara lun, voice lun di record. Tapi record urang lain hana play lun jak pedu. Lebih daripada lun menyo temenak. Lun temenak purti urang dalim yang lagi-lagi aji contoh yang lun temenak. Tapi lagi anu bajing yang di temenak seluruh kebangsa Aceh yang nak di Malaysia di anu bajing 7 boh keturunan li antek Yahudi. Fir'un laknatilahnya. Bijih PKI kilo hanu bajing kah kamata saruk? Ha? Akai ke buduk? Hati-hati ke hanu bajing ke bro. Haram jadah polis buh kajit menang. Hai syedram tuah. Semoga simran mata saruk anu bajing yang baik tegah hat di pegah hawa baik dia pegah ke bangsa Aceh lun yang kongkon. Goh lam pernah musabah bungkuh bu di telung bangsa Aceh lun yang ada di Malaysia. Bahkan lun kalau lun leke pesampo hampir hana pelai lun pegah sit. Malihat hat anu bajing yang lun pesampo karena jawaban daripada keluarga ulun yang leke tulung yang han gebi menyo daripada ACPA di tepul di simran pasenyan. Hana pelai lun ungkapkan. Baik dia pegah pelai yang na di dalam nanggro lun yu tulung tiat han di tim tulung li anu bajing yang pu dia pegah pukoi mai. Pu bangsa Aceh yang meninggal tulung bangsa Aceh yang wo anu bajing hana mupu pegah menyo hana peng rukok ke anu bajing geloh nyo kau ro mak megang ke pegah pakai nak kutipek peng ke bak muka ka belo sium 10 kilo ke yang pap ma ke ka kirim lembui rekening 10 kilo ku belo si ke yang pap ma ke yang pap peng ah ku peng yang pap ma ka 10 kilo ku belo yang pap ma ke kunek ke masih ke kaju anu bajing haram jadah kilo asai ka toto mak megang ka ang ing kapake disirah lam lumo ke hanu bajing put boh lumo urang yang kalu papun hana terus 2 boh lumo tagai kacok kawakah kai binatang palih ikla ngon tipong kaji nyamunan terima kasih syedra lun wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh